tambah hakarak sustenta nini estudo Ricky Cleofas Soares vote decisão o difan cigarro móvel husidili to ao município Likisa. Sexta-feira, Loron Ronolo Racing hito fulan setembro tinangai, estudante Universidade Nacional Timor-Leste, honarang Ricky Cleofas Soares haktuir, honia kolega tama ona iha semester ning siranai rua vote decisão tau osang hamutuk, sosa cigarro hodifang iha dililarang. Bain hira faang iha dililarang, maladun sosa, então siranai rua vote decisão ba faang iha likisa, mai beto iha likisa, polícia esquadra likisa, prende tia sirnia cigarro. No problema nem acontece iha semana kotuk liuba. Atu hatene liutang konaba ninia kronologia, tu irmai acompanha a declaração completa do Ricky Soares. Ambro colega falou na resolvência ini auduk bulu bisa bertidak emla olah tapi sampai balik fang atau intelijensi sekarang pesigaru sir loka esquadra bisa sir khusus tentang sasang kontraband jadi itu sir sekolah itu Aiwan sudah lulus. Entrega validada. Complet. Suri. 18 quarter. Complet 18%, 18 ciência. Ame nanti terus tu dia. Siar si entregan sudah sering entrega tu. Lain. Siaran pamot. Reportagem Melania Conceição, Televisão Timor-Post. Janela informação ba emogoto. Atua tem informação atual dia kliu. Kita haluha. Hane botão subscribe, like. Halo comentário no fahe tutang ba media sosial hotu.